Uluki macayar garoi lo bisyana don di diriku yang namar pilit-pilitan isero ulaning rokapi dia dorokap niton dikit sukun-sukun dirohaki tuise maikon sukunoku asa dapot na dirohaki Juna makaholong iya asa unang manosolya di dunia yari Tuhan matudumlah nabur juna makaholong dia dorokap niton dikit sukun-sukun dirohaki tuise maikon sukunoku asa dapot na dirohaki Juna makaholong iya asa unang manosolya di dunia yari Tuhan matudumlah nabur